Biamono kimu mwanchu murigelia be television ya Ndizi TV ni magaro benki ya nainde tukumira naga semese eliyo kwene kyabuna ekwanyolera mangana magia senchira yubikira nukigima na manke aberiga kwaliganirwa nabasaki baito ekoro Chinsa ao imejense ya Kenya ugo na boigoro gonko rwa Gusii aindete kwene kinuna na kumanyiri ya kigima eliyo nyare kwimanyia worobono munire butambiri twa Jumamosi niko kumira na nje John Kibati asumurubiriyo oyubwa mangana magia na boigo magayaje tuaso asumurubiriyo bwekiumbu ne maroba ya lero ngonde no mugani one omenyekalize buna Josiah Michira Nyabera oyo nigo are counseling psychologist amangana ya maliogo yogo tindia na haroba kuruania kigima ase community go se ase amateito wono nere emagoroba ya bono hoikira sti studio cheito na nigo to gukora mangana magena go so asomurubiri yo kigima nigo ngiyarigane TV ya kigima nere bono to kwarira mangana yo anene mono chiga ki chiskuru chisiekire na boigo emeliga yisugo kwera endrete ose ya chakire kigima na boigo nemeliga yo mwakomo ya kigima aina to chukonera emagoroba ya bono likone kibuna to akwanira moiboli to akwanira guardian oli obwate abana bali basigire chiskuru basigire chi college na boigo basigire chi university bali isiko bitambukiro bwenete koirwa na buigo maliogo ki aliande yake uranyole bagutumika ayetuma itigose na maliogo yugo tindia urabona ina to kore naro emarogoba ya lero na nagoteyo mugani one igakuru kwa Josiah Michira Nyabera oyo ni gari counseling psychologist der to kwa na nere magoroba ya bono elio tone kina kwa manyire aliyobonete kumanya kubwatekana no kuruania maliogo yugo tindia nene mono chinka kiechi jiskuru jisiegire na buigo meyoga yesukuku no mwako mujia ya chakire bono first things first ko sevinte kiligitangani kigima amangana Amayia bunankwirina to chakira amangana Amayia asinchire yubikirano kigima buya kigima mwanchu murigeria bu television ya Ndizi TV magana bengia oli to kubwatana nere ko kuletera mangana Amayia senchire yumunwa bwe bioro kerdio ni gakuru kwa Joshua uta incheni gonkuru kwa John Kibati mangana Amayia ni gotogo ya chaka kurwasi county ya Kisii asigote bekarabune ya mateye mo yu mwana bwi myaka meke kigima oyu togetense mo ya marani asumugondo yo mo ime county ya Kisii karusiria maiso ni gobono n'abantu batamanyikaniti nige serikali yabo rigwe ko irege tambukiro getindi yo korobo tukina bo igokomanya balia baba bakora limo chelio asoko murushu mwana yo maiso bono mwana yo nigamanyikanite buna junior sagini na ni gobono wikabono emirobiryo agendrete kigima yo korana bali bakorege korekyo babere bakubwatwa kigima korengana na nyina moke nigatebire buna egekorekyo nigo kyabanyorwa no mondo komonene musakito Brighton Makori na batoroboti oruo asinchire yo wikirano Magega yo mwana yomo yo endrete kuroniro bugima bwa ya senya gitale ya mase county Kisii kutoka kabochoira maiso nigobono perra ngakia nyarete linganirio kwa majina ninaitwa Amerika mto kwa nembo anaitwa Richard Makoi. Nyumbani kwangu mahali ninaolewa niko na kwa kukelekea nisaki kwa na nomora. Hapa nyumbani kwetu mahali mtoto alionea hii alipata hii ajali ni mahali inaitwa Nyakiburoni Mtondo. Huyu mtoto alikuwa siku ya Jumanne. Saa ya jioni hivi. Mtoto akapotea alikuwa anacheza na watoto wengine. Sasa siku imeingia wakaanza kumtafuta imekuwa saa ya usiku. Hawakumpata wakakuja kumpata saa imekuwa usiku kabisa. Mahali alikuwa anasimama karibu kwa mahindi na macho yake ilikuwa imetolewa. Ni garangeretigwe ekero linganelio liakorekanete. Sasa kutoka hapo ndio nikaitwa kutoka nyumbani kwangu nikamleta hospitali. Hiyo ndio sita tuko nayo. Hatujui kile mtoto alikuwa anapata hiyo matatizo. Hapo sisi kwa maana mimi niko nyumbani niliitwa kutoka nyumbani kwangu. Akwera nikabona kumeti mbitinaki birete mwana waje kokorwa ekebekyo. Sijui kama ni fitina gani kwa maana mimi nilitoka nyumbani kwangu mahali nilizaliwa nikaenda huko kwangu niliolewa. Sasa wakati niko kwa nyumbani kwangu mahali niliolewa ndio nilipiwa simu nikaambiwa mtoto amekuja hospitalini walimkuta kwa ndani ya samba vile maji hakuna. Sasa na fitina ya nyumbani saa hii ndio sijui kama lilitokea wapi. Saa hii serikali hiyo maneno kwa mkononi wa serikali wanaendelea kutafuta ndio wapate vile iko. In the eyes. So we took him to theater and we actually found out that the eyes were all gouged out with some sharp object like a knife.
and it was quite crude because they also injured the leads and of course left some dirty debris there. So all we did was to, clean up the debris and the sewage at the leads, and give antibiotics for infection. So the boy is healing well, is jovial, is running around, but definitely there's no way he'll ever see again. Aburwanireri babwene bomanya bantase county Kisii nigo bono besokire na komochi ingana eyo kenega konege ntekebe egentekebe bona y'omuntu yogokorege ento muneke ogoita omwana ore innocent nobore makurete omwana ori nkiago korere tokumuita okobochora omwana amaiso kwamore mari bona kware mairi omwana ori omwana obeire kerema bono boigo nigo bono banyarire bakubori abanyanyimba gokorobotuki boisaine eri okumanya ningikirete ngane eyo gokorekana bakuru kuna security agencies bonsi be right from community policy odede mosoki kabisa mokore investigation abantu bali babwatu immediately Wotigana no roboti rugo chani monobu mano junior sagini obetika krusiwa maiso na abantu batamanikaneti nigo bono etogoboria bali ne chinguru cyo korobotuki na koikerengane yo asubu imekigima ebanyale gukora subu ngona boyiko ere konyora obwene bwaye gutigana na yo bono enyigitari ya Wholesomes ijigotoka ansemo ya Kemera ase county ya Nyamira nigo yatwari Isato ya masabo na boyigo kwireneliye ngambye mono abamenyi benzeme yo nigo bakubwatira no kuyaba abere bagotwara ane enyagitari yo baba bakoywa ngambye mono gukwana no mu director w'inigitari yo Gloria Nyanchoka nigo aineke abona bamenyi benzeme yo nigo baguchikonyora bokoreri ubuyakigima kubwatikana na mauchuli ya manene babekire nseme yo egoika omwako mujya okobwatia musakito Vincent Onyancha na heroike nseme yo ukwariga ni roboti rokobwatia asenchire yo boikerano na sensemo ya Kemera County ya Nyamira asenya getaliana na ya Wholesomes karoli tukulia ya bali nene gochia sabale. So another gift we decided to do is this picture that we decided to make for her. I know she's very happy paka hata anashindwa kuongea. Esabati yega bale kuroma sano gochengera obokorri bwabo konenga no mu director bw'enyagetari ni gatebiruna obokorri bwabo ni gobobere wengenche mono anego cyasamenye bensemeye amo ne chinsemo chinde. I want to say that we have been through ups and downs. We have purpose as also family that we are going to serve for. This institution extends its hand to help those who are less fortunate in the society. We best increase for a few orphans and we help other people. Nigo chinga kichi abanyagitari banyara bakohereza obokorri bwabo na baragwikirania anego cyasamenye benseme ya banyara bagotebuna bagokira obokorri bw'enyagetari Wholesomes abwase banyatogia na gotebuna babwateme miya anego cyasobokorri bonde asongukura omwaka nigo batebuna enenchera ya muyokuru obokorri bwabo gucyasaba menyi bensemeye na imekuwa nomi yetu sisi kama hospitali ya Wholesome to give back to the community, and this service ya Thanksgiving actually ilikuwa ya community at large. The really Thanksgiving Sabbath we are by to invite abashiriki kurwa the surrounding ya community tokoroka ya Kemera alafu na all the staffs baito baritu akorega asina baragwo Kwa niaba ya ekanisa se Sabato ya lero yelling for a Thanksgiving in this hospital Wholesomes. I'm very thankful to it. Asengencho na bere ginkorwali bugaiga na bere ginkoreta bairi bane gaiga ni kikiare ngibo kenya sembi yamono atorere kuwa mwako chagetani wakabantu sokoro mwaka andagendere gutora ase emiakere mutu batogendete ko bodumya orere baito nago kiresiri tukuria ryarengeria Thanksgiving Wholesomes nursing home twashaire binywanji na maene ndagira ndo twakirinya sambia mona saturusirio wale bwa umwaka muno chagete muno erire chinga kicho gati yaboruire baikirans nyagetari ni go bagokira obokoro bakonyora asogo chengerali tukelia nase sabateye ya masabo nagokire asego sangari tukuria rero ri Sabato narore Sabato nengiya mwana nanyore tuno mwana mumura nande onde no mogoko aiga onda Wholesomes nyagitari rero tukuria Sabato
Nektaria wange tege kuja kwa wango mosobo sobo kwale yanyora maiga tuarageire nanne wodinde kodo yasanga mbiamono adol sams kona cha mwiso ndo sams kuna chete kona lingo murwire saiti lakini wakoli rugwa ino bia sana Isato yangu merete gaiga kanyoranga babwato muyega gucengera Isato yogokoro mwaka yokoiraniria olsamuzia ito ngambiamo mbiamano narageire na yure chae na rure chabati na ndi ninganyete saba ya marago bandagire manye kora enyama no mochane chabati no jira na lire bakanyi gwete ngwete kegima nigo chinga kyecho bono yategero kuboria gocha samenyi na boigone ya matengima elikunyara kone kinango kini barobo korri gwenya getari yeye azikonde batebero no bwate merobirie bya gochakira umwaka bukiri bubere na 2023 ase batebere mbachikubwatirana amona amenyi bensemeye asokane kibunankuru barobo korri bwisaine gocha se abantu bonsin ko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo ya kemere gotoka se county ya Nyamira kurwa senya getari ya Olsom siretirana nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Miamano kigima Vincent Onyancha kero togendrete busyo abakenya niko ebaganirwe kolenda anenemono chinga kichesukuko asibaboriwe wetanga nebinywegwa byogutindia kigima anenemono chinga kichi chemege menke gosanga no reverend we kanisa ya PCEA Simon Nyasimi imeye constituency ya North Mugirango oyuro murayi igati abali batendete mangana y'Ukurendi y'Uburendi nabo igo kurigeria igoro y'amariyoko y'ugutindia nigo bono atebrebuna emerobrio ni habikirwe ke nekigima eliyo chikwane kiabuna amariyoko y'ugutindia arwani guchiane ne chinga kicho yo no musikito kurose county ya Nyamira Job Mangi amarwa atancheiri nebinywego byo gutindia negati amanganayiraniri amagenderero maega ase orogongo rwa Gusii Reverend Simeon Nyasimi oyore oyo mubwaba bwatani bakubwatirana ne serikali gutingia oborendi ensemo ya magwawa division nagikeria ogukina gwekerengo ky'abantu bakonywa amarwa nebinywego byo gutindi biri bitancheiri anene mono engakiye bono yabire nkongu abana babake guseba saba beso iria se binyugwe biga na ende muma yetenge binyugwe biga tabiria bagakabaka nyure kare byaburukani we binte binge ege twaje ko chungusi gore ya marwa ya iga tai marwa alia akengiru ako ayabarirwa matuka magachiko amarwa ya iga bakarweka marwa ama binto kitamario ko buna formalini ne binto binde amarwa ko bari tukerimo ngabera marwa asateba engane negati amanganaire ogukina gwekerengo kyobusalia nogotigongigwa kwa bana bona getu akora tafiti yaito ebinte byasaria abana baito una mugana te kugwase chiruninga amangana mange amangana ya development kosa amangana yogotera abana abanyarukanse abuchire mono abantu emyake erigatwa na yugunya no mwaka naroyo momone sana batachira abana nse abana basindi emyake meka narwa ekuro entindigo kyasamenyi bensemeyo buna eserikali nere maiso kubwata onde bwensi oratoke gakonia ebinywego byogutindi biri bitancheiri asenga kiyeyemeyega lakini intubu ne serikali ku national government twabekire mikakati yokororanga kitogosirie binte biga togosiria marwa ya amura bakari kunywa twabekane namo ne serikali abasikali abagambi baito omwesi sito mawawa na no mo didi sito korokwa na maraka ina mai twabekire mikakati yokororanga kie togosiria marwa ya iga asaria bana baito asase geta bayiboli kolenda abana babo chinga keji chemeyega mbesona ni namanganara chiko basareria amagimabo igo tokoimisa abayiboli baito balenda abana babo baberenka batie kuira bana boiri mona mai na bana bange bagosarekera akanda nyoro muntu mutecheranse lakini mwana karamo naye tio mwana abe naye nyo bintu yakongire nchara kere kabana abana bao karinyo ne litoke lakini obena bana bao buya kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Uyamono kigima uyu akuru kwa Job Maangi kurese county ya Nyamira gukwanira igoro yorobotu ruo kwanira igoro ya mariogo yogutindia
Menako tiye magro ya bono mugini one no oikiri kigima akurukwa Josa Michira Nyabera ne tojo kwanda igoro yamangana yamalyogo yugo tindi ane mono chinga kichi chesuguku igoro boti oruo ni goro wasona ni kigima na mangana tojo kwanera ase magro ya bono gutukana nayo chinga kiaba Kenya bagendrete kwerubilia sesuguku nene sekta yo basombi ni goendete kwemurunga ni yakubwatikana no bogi magokonga na boigo bokoreri bwabo kwire nanse omusakyo ito wigete seni kende mo Steven ni atarira oyomo omunyakirugo we company yechipasi ya Quick Pass oyo banyara gukwana nere na gusangana muno aliagendrete gokolekana chinga kichi ekisuku na bwo chinga ki cyabere kigweta gucya magega nyoro roboti ruo asinchira yobikirano sekta yobosombi ngate sekta chengencho muno muna stinga kibune chichemega nesuguku gwetera gusanga kwabo na Ndizi TV nigo baira buna okogesa kwabo asomotie nyoyo nkura bakuya gokorengani emiaka ya maega asa maletangoro kwera stasi ogembo chekonde manager ya Quick Pass chikali chikwenda Nairobi nango kwanda igoro yo bosombi ni fact korumuna tale omutinyo yo chaka tale moja 3 hivi 5 biashara byabere sese sababu abantu ba Nairobi bagocha Gusii iga abantu mbayo bago safiri chikali chikwe kaka chiabera kaliara no yesu 2-3 ya mwa songa tuko chi Nairobi gati ya biri byake iria ngeria bakonyora na muno gukina kwa maguri ya maguta ogoturubani gugwe kalenda yechisemi amuno gokonga kwa bogima okogwa kyananirio gutara kwa abantu egento gekogera chikasa magitayo in fact ukamenero ororo naende kwende sira basi ya chenjo maitelili December ba chiskule chiakabungiru chiabungo mutinyo kana oyo 8 December lakini bone ige binte bimbe kete sibasi kaka chenji okanyora ngama tukubade mitenye makaiga chiskulu chiabungiru ebintu bikakorekana lakini bone gento tuchane take ntokonge iga sengenjo noro jama kutasale unabona liliko nyama kutatara menda atu akabogore liko ruaili 1,200 gochinaru lakini bono iga amaguta amenda tebuberia amaguta arenge lita 890 lakini bono igoro chachire 170 160 something naende bono nalirigo lirirane tense mono zengenjo bono igo konyora abantu bakorera nonya ne gari yakabekire chibese ngakieri bono igateriko beka bono buna ntu abatangani bechi gari echi ni gotorocho borore kiano ni ntu konyo atu ale chibese lakini bono nchiyo bono tu ale koboria serikali yega njale gotokonye to yereria maguta ase ngenjo gento kende gionsi bitoko kora bono iga na maguta nonye serikali yarete ni boyogo sira baria barense ya Hustler Fund ababwatani be sector ya matatu nigo baireire Ndizi TV buna tera bakonya asibaganiri ekerenge kyogo kinigwa nyanya ziraro kende nge tokonyora gago no chikongangana koligie besa kende nge nyokonyona no monyana akorora nchiri goika na serikali ebune chibese chego tabu na chi asara bandi echi ari komendara na beka no ne chiru komyo chuna wata bana inji bandi eliora akonya buna Ndizi TV nigo tukobaganira chinga kichingi aso mutinyo bwerusa asitwasabira barundi chigari aso boronge bakobwatia amachika para Kuripoteri ya Ndizi TV, Elietariane, Ndemo Steven. Ya kigima umujiga bwo kumwarigania inka umuwaziri Rebecca Miano uyu kurwasi wizara ya mangana yorogongo Afrika ya mocha nigo bono kolekana imeji county ya Kirinyaga asafara abaikirana asomo yigoyo gati yabo nomo konyi bumura ibwensi muske rigati gashagwa uyu ikensemeyo na kuboli abantu bensemeyo ekoa omurayo bono amagoro asengencho inse yoburayi bwaye nigo barakie ko babagwikirana gati y'abarayi bari bande bayikororo n'umuwaziri w'egisemi omuske Ezekiel Machogu oinere oikensemeyo na kwenekia buna nigo bagenderete gusire serikali y'omurayi bwensi bono muske William Ruto. Sisi tulitoa mwelekeo kwa jamii ya Mlima Kenya na tukaambia wetu wa mlima, tumetembea Kenya, tunajua pahali naenda. Tumetembea Madera, tumetembea Kakamega, tumetembea kila pahali, tukasikiza ground. Wakenya wote walikuwa wamejipanga na William Ruto. Tukaambia wetu hapa katika Mount Kenya, huyu William Ruto huyu
ndio Wakenya wanataka akuwe rais, na ako na maono na ako na mpango, na sisi hatutaki kwenda kwa opposition. Rais aliondoka akasema watu waende kwa Azimio. Mimi nikaongoza mlima, nikasema Rais Kenyatta, tunakupenda, tumekupenda bure, tumekuunga mkono, lakini hii njia ya Azimio hiyo utaenda peke yako, kwa sababu hiyo ni njia ya kupoteza jamii. Na mimi nashukuru watu ya Mlima Kenya kwa sababu walinisikiza. Leo kama hamngetusikiza, tulifuata rais aliondoka. Watu ya mlima wamechanuka. Sisi tunaona mbele, na sisi tuko na akili, tunafikiria. Sisi hakuna mtu anaweza kutupanga kama hatuna akili. Lazima hata kama unatupanga ujue tuko na akili. Na ndio tulikaa chini tukaangalia tukaona hii kijana ya Sugoi, huyu alikuwa anauza kuku. Huyu mtoto ya kawaida anaelewa shida ya watu ya kawaida, na hapa Nyandarua inataka kiongozi amezaliwa na shida, kwa sababu iko shida Nyandarua. Washa tujipange na Rais William Ruto. Keroto gendrete noroboti urwo omwaziri wizara liejisemi muske Ezekiel Machoguni gaine buna okuri kwa borokia nigo gucho korekana senchira erendo ngikigima ninchira ebwenerete nyoro roboti urwo. Mambo ya walimu msiwa na waziwazi. Serikali ya mheshimiwa ambaye iko hapa pamoja na president wa Kenya inataka mambo ifanyike kwa njia sawa. Kwa hivyo mheshimiwa mpunge, mambo ya uajiri ya walimu nchi yote Kenya tutafanya kwa njia sawa. Hata mitihani mmesikia mambo siku hizi. Machogu ni yure. Tulisema na deputy president akada kansisa kwamba hakuna utanganyivu kwa mitihani. Mmesikia kitu Kenya hii? Mambo iko sawa. Kwa hivyo mimi nitarudi Nyandarua Polytechnic ambaye nilitoa ile eka 100 nikiwa hapa, tukaianzisha tukiwa na Joseph Kaguti, nitarudi hapo. Bono merobulio yocha gusangana abana bali Chintakana kurase nyumba ya abana ya Kiumbu Holiness Children's Home abuli tukoria hankyo nigo yekiranire kigima na ali tukuria rero basekibaito nigo batarira nsemeyo na kwenekia bune merobulio ya ikiranire kigima ukwana no director bwa enyumba ya abana ya Kiumbu Holiness Children's Home Abel Onchari nigatebire buna kiromonto bwariga nigwense meyo abuli tukoria hankyo no merobulio nigo rachake ochakera Chinsa chamugaso goika Chinsa chamaragoba igobano kiromonto berega kwariganirwa asense meyo oncho murigerie nyoko bwate getoro kyao ekyotagete igotoma nkonyorore enamba nera butoka batukubeka ase prome yigweta bugose na bogotoma gocha se namba ya 0743623871 0743623871 elibano naye onyale kurugetoro kyao chinga kichemega Yesu kuno mwako moya abuga bana bali Chintakana abarubuwe nyorere kende ikikira chiekoba gikoba konye bono nyoro roboti oruo kubwatikana na mariganio yelituko lya ankyo asama leta nkoro Reverend Apple Onchari mo director Kiumbu Holiness Children's Home aigara ero tore na Ndizi TV abare bwato morobelio monene ankyo asenga njogo cha celebrate na abana ba Kiumbu Holiness Children's Home abana bagandi batamagania mbalimbali kende yose kirora atware nyare gotomari tukuria ankyo gochase Kiumbu Holiness Children's Home no musado wo gokonya abana baiga gotuko bari request abantu baminto abancho abaya baito Gusii iga bari muriretie TV yiga this TV ne chetoka iga mambia na abasani ao bakuru Chinsa mo chingongo chose cha Kenya gotuko basorora kende yose atware no muchango tubato ankiba abana baiga ayo nyare ko bayo mobo gukora mboroko boko gocha sabana baseseniwe na nyasaye na nyare ko gokonya kama mbitare 14 Jumapili inju cha kera saa 5 murobuliro chakire gero tokonya abana baito biamana sana na saa tigaba seseni batakero mwako moye na maseseni ye Christmas yo mwako 2022 asante sana
Uyamano kigima bunenchera yemo yugukini omwana momura abaiboli nigo baboligwe kobalinda bana abo bamura ase kobaligelia na boigo kwene kyabuna mbabwate chimbwa chindonge ukona chingaki cyokorwa amegelio ase omwana momura nigo abarahibe echidin babolirie kobeka ebirenkerelio guchego konyo omwana momura oyesingaki chinyinge ekorekana otigaire magega roboti oruo asenchera yubikirano. Cannot reap what we don't have. We reap what we have planted. And I want to say categorically that we should not even say that boys are neglected. Who is neglecting boys? They are our children. But the parents are neglecting their own children because the men are not becoming good role models to their young children, young boys. I want to encourage my fellow men, especially parents in general, but my fellow men. We have a responsibility. The actual transition of these boys from boys to men actually squarely lies on our shoulders. And these boys take up the mentorship that we're supposed to be giving them. They watch what it is that we do back at home and even in our general lives. So we have a responsibility to make sure that we walk with them through. I came here on 4th. And it has been 2 weeks. The experience was quite marvelous. We've had some outstanding facilitators who came from far and wide. And they have taught us a lot. They have taught us about drug abuse. They have taught us about irresponsible behavior. We've also been taught some life skills which will be helpful later in life that we will benefit for majorly during when we become independent. Chingaki echo aboiboli baboligwe kobalenda bana babo chingaki chesuguku elioko enekia buna nkonyora bali chimbwa chire ichingia nigo aboiboli baboligwe gotanga kurwa asugutumika maliogo yogotindia. Kwa vile mimi nimefanya siasa, mwana siasa yuko pale Mlungula. Bwana komishna amesema ujui, lakini Mlungula atapewa. Anza kubuni mbinu zetu hapa za kuweka usalama. Kama mzazi utaachilia mtoto wako na unataka kuficha, hata wewe lazima ubebe huo mzigo. Hatuwezi kubali vijana wa miaka 12, 13 wanabeba mapanga na mapanga wametoa nyumbani na wasasi wanakubali wanarudi na hayo mapanga na baadaye mnakuja kulia serikali imeshindwa. Serikali inaanzia nyumbani. Katika hii sub-county ya Matuga ama Matuga constituency tulikuwa tumesema ikiwa ni harusi na kuna ngoma ni kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Mimi nitaweka 3.5 milioni mwaka huu wa 2022-2023 tujenge hapa iwe police station. Alafu natoa milioni zingine 2 nijenge police post kituo. Na hapa kweli kweli wale watoto wameharibika kwa sababu ya mihadarati. Nasikia sasa hivi kuna dawa za maiti zinaliwa na vijana. Kweli urongo? Kuna dawa za kupreserve body, yani ule mwili kwa mochari, lakini kijana ndio anakula. Haya, kuna maisha tena hapo. Wazazi tushirikiane. Wazazi tusemezane. Mila imeachwa. Kitambo mtoto alikuwa ikifika saa 12 asipofika nyumbani anaadhibiwa. Unenchira yemo yoko enekia bunobokoreri ubija mbole ororo samangana yichisi ko mwaziri bw'wizara yo musike Dr. Alfred Mutua nigatebire buna serikali nigo yabikire mirobiryo elioko enekia buna bakenya nkonyora bali passport asenjere bwenete na segeka kiabwango eliokorora buna nkonyora borobokori obwo na goikirania emirobiryo asobwango. On terms of passports, we're working on a system whereby we'll have a roving biometric machine that will be able to go around the country so you can come do your biometrics and get your documents. We're also working on a system whereby we will get offices to be dealing with issues of visas and IDs and others where you are or close to where you are, so you don't have to tarmac and go long places. We're also working on an issue in the American spirit that if you want your passport, regular speed of 2 weeks, you pay the normal fee. If you want it in 1 week, you can pay $500. If you want it in 4 hours, you pay $2,000, so that to pay for the charges of getting the services, for you to be able to get the service you need when you need it.
but we're also going to create a system that is predictable so that you know when you need a document, this is what you need to do. And I think His Excellency will talk about our program of his government to have services online so that you don't have to deal with human beings. Abamenyi bensemo ya Trans Nzoia nigo bemurunganirie kubwatikana no kuburwa ekuburindia se Chinsa emikyo gokwana nigo baganirie serikali gwesonania gati elio gutanga abantu busiri obugima bwabo asinjereta bwenereti aje hapa hiyo bwana county commissioner hatuwezi kubali. NPR kama wameshindwa kufanya ulinzi, na siku hizi tunajua mambo ya wizi ya ng'ombe imepunguka, pia punguza hiyo NPR na bunduki waaje, kwa sababu anaitumia kwa njia mbaya, sivyo? Kwa sababu hatutakubali watu wameenda mrokoto alafu anawawa. We cannot have a state agents loading over us here. Na mtu anasema tu najua ningefanya namna gani. How do you kill somebody kwa sababu ya mahindi mrokoto mahindi hata ni muozo? Napiga mtu risasi and you are not even ashamed. Hata wewe sikia the management, the top management of ADC, why condemn that action. Hii ujinga hii inafanyika Trans Nzoia peke yake, na hii ujinga lazima itakuwa. Man them to hear me and hear me well. Kumekuwa na hoja hapa kuhusu wananchi ambao wamedhulumiwa na maafisa wa NPR. Anafikiria swala la sheria ni sheria. Kama kuna mtu amefanya makosa kama hayo, sheria ina mkondo wake, na kwa sasa hao watu wamekwisha kuwa nao mbaroni na wamefunguliwa mashtaka, na tutaachia mkono wa sheria ufanye kazi yake. Na vile vile nimeongea na watu wangu wa usalama kwamba hao NP lazima waongeleshwe kwamba wanahudumia wananchi, wasiwe watumwa wao. Kigima ya kigima mwanchu murigeria karanguliri nsa ya nechi kirejide kemerongeta tuyigoro Chinsa Isato chubutuko bolero nokukira kabno gukora mangana magia senkira yuwe kira nukuru yete senichao na mbeyemo ekia Ndizi TV inyoranga nabakwanda semitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital naboigo Facebook YouTube otonyolema Ndizi TV News eli kurigeria merobiri yetu yonsi ande akonye ya gwetire kigakicho ni gonda tenkolere gaiga kolene nkwere nande buwango kegima no mugeni bwili tukoria lero nigakuru kwa Josa ya Michira Nyamira mwana wote ya tangani gokwanira turamangana ya marioko yo gotindia na raiga ndiko igure to gokwanira gabuo ase amangana maya kwanikia buna chinga kechi chesuguku abana nigo balisiko na mangana manga kolekana chinga kechi ni bintu bire bingi bigokolekana meyega bayibuli mbalego chianalia kirege ntongo kolekana kiregebe bone gonte turiria sensemelia bana baito na kito chikobalira likegima barure skuru no manyete biorokererio bunande yake mwana getengo tumikara mari ogete egitumanyeti nagikwera mbwate umugeni one magaraba ya bono elio to soime asubwagare na kurigera linki kirito bone dokora na ende na kioko manyana nyarebe ngo tumikare ayanali na yanda mange merubilie ebekire nebyombe biri bikurwania mariogo yogotindia elio kwenekia buna anyarire gokea ase tomenyete bono tigantigere gabuo ni arigani kigima gwirina ndase kagitari gitambe olitwa konyana nere koretera mangana magia senkira y'umuntu bwimanyirio nigakuru kwa Joshua Uta inche nigonkuru kwa John Kebati.